الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mula-mula kung tinaimaagam Allah subhanahu wa ta'ala. Wasmilliin itukbal tabi pagsyarang sukul tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. In sa mehe-mehe pagsyarang sukul maya. Itiya dangan parangan min kitabi. Itiya kitabi masi-masi pinaabot ya Allah subhanahu wa ta'ala mawaktu itu. Atawakan masangum itu. Kung tinai kinalasan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maka min mga parsababan itu kaabot kitabi. Kaabot sin kitabi dangan padangan min kitabi. Yana parsababan ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Yana ni'mat sahalga-halga na min kemon ni'mat. Yana ni'mat gaita hinang-hinang ibang sajin maka bangsa manusia. Kung tinai maagama Allah subhanahu wa ta'ala. Bampeen in parsababan sabin ni'mat itu. Yan na ni'mat sa halga-halga. Bampeen usal tabi yang pag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bampeen usal tabi makaridaan sina Allah subhanahu wa ta'ala. Wasmilliin pung tinai kami maagama Allah subhanahu wa ta'ala. Ngalo tabi tuan pangajian bisanda kuman pandok-pandok. Makabtangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Oko Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat likat. Kung tinai kinalasa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Arang tuan makitabi. Maayat itu tinawag ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilingana ni Allah subhanahu wa ta'ala in mga sigalam agmatalaw in mga sigalam sampurna pagmatalaw da tudyo Allah subhanahu wa ta'ala in mga sigalam bariman naay ko haling Allah subhanahu wa ta'ala masigalam wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad in wal tanzur nafsum kung tinaimaagam Islam may tiya sinoho makitabi ya Allah subhanahu wa ta'ala in binista in ginhawa barantabi. Na pung tinaimaagam Islam. Sinoho kitabi Allah subhanahu wa ta'ala binista in ginhawa barantabi. Na apabila katuan kagasuwa. Mauna katuan mahadis. Atawa katuan maparman. In iya tuan hinang yukna. Yan ayuk na hinang noho. In iya pung tinaimaagam Islam. Manunjuki iya tuan pawajib. Ay bimakna pung tinaimaagam Islam. Wajib tuan makitabi. In bista tabi in ginhawa barantabi. Mau makakahinang ikasanyang tabi. Maallaw ganagana. Maallaw sinusulong tabi. Kung tinai maagama Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sa tuwan ako Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ako Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Al-kisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Wa tamanna ala Allahil amani. Hangkan sa tuwan ako Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Al-kisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kisu inaayok na barakal
Al-kaysu man dana nafsahu. In ayuk na barakkal. Iya nayuk na ngahinang yok na sin kakahinang. Wa amila lima ba'dal maut. Ngahinang yuk na yasin kakahinang. Ikasanyang nayuk na puwasin kamatay na. Kung tinaimaaga ma Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. In tausab yuk na mahina. In asab yuk na lamma. In asab yuk na lisuan. Iya na yuk na biniya biya aje na ginhawabar na. Bisan gi yuk na hinaram na may Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan gi pamogosan na may Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ag-angan-angan adjaya sin kasanyangan maallaw gana-gana. Gayro sabiya pong tinaimaagam Islam nga hinang. Pong tinai kinalasa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wasmiliin tuan ngalo tabi pangajian makis sa si Fudail. Bisan dakuman tuan pandok-pandok. Pangaloan tabi pong tinaimaagam Islam pangajian. In si Fudail pong tinaimaagam Islam. Baya iya tuan palangan langan tujuh ni di kayu kauman. Mawaktu man pong tinaimaagam Islam tahi nange na nain maksud na naan. Mawaktu man pong tinaimaagam Islam palangan langan na tujuh ni di kayu kauman naan. Talus-talus tanayuk ta. Sekot na ya tujuh ni di kayu kauman. Yana kauman minaksud na naan. Yana kauman tuan minaksud na naan. Sambil iya tuan karanggal di kayu tuan abah ilal. Mawaktu man si iya pong tinaimaagam Islam karanggal iya abah ilal serta tuan sinalamin. Na sambil na siyang pong tinaimaagam Islam kapag meeting-meeting. Taggol man sigalang pong tinaimaagam Islam kapag meeting-meeting maka abah ilalay. Sambil na tuan tatilaw in abahi lalanaan. Yuk na ka maumruk. Pila na yuk na in umul no yakaw na bata. Ay tuan haling abahi lalanaan. Situ na sana. 60 tahun na yuk na. 60 tahun na yuk na. Na ay tuan haling si Fudail. Maabahi lalanaan. Mundu sanatin au mundu zamanin tusiru ilallah. Min waktu giyuk na piag-anak ka. Min waktu giyuk na piag-anak. Sambil na adja kayuk na agumul annumpu. In kaayuk na ponggod na kayuk na palangan tujuh ni hadarat Allah subhanahu. Na iton sambung abahi lalanaan. Ukna inna lillahi wa inna ilayhi raji'. Tinilaw tuan agtule si Fudail. Tinilaw tuan diretso si Fudail inabahi lalan. Ya kauk na bapa. Tahati nuru kayuk na bang ay maksud kiabtang nu ilu. Tahati nuru kayuk na bang ay makna kinabtang nu ilu. Na ay tuan haling abahi lalanaan. Pag-asabyuk na ka imam. Kayuk na di kami mga imam, kaana bayuk na muanan maya, kaana bayuk na muanan maya makna, kaana bayuk na bangsa kita napsiran maya. Serta pong tinaimaagam Islam, tinapsiran na tuan si Fudail. Oko si Fudail pong tinaimaagam Islam, inni minallah wa inni ilayhi raji'. In ako yuk na min Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yuk na in ka min Allah subhanahu wa ta'ala. Maka in kitabi min Allah subhanahu wa ta'ala. Maka in kitabi yuk na agbalik du kitabi tuji hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yuk na asobin ya ka bapa. In ka yuk na agbalik du ka tuji hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Serta in ka pinatengge, maallaw gana-gana, mawaktu gana-gana pinatengge. Yana allaw daasta dumin kolok manusia mawaktu ili. Serta in ka pinatengge mawaktu ili, tinilaw kamin mga pangulan mo. Min mga pangumulan no bangge no niusal. Bang
min mga kabata no bang mingge nun pinakay. Mawaktu man pong tinaimaga may islam takale to na bahilala. In paasab tuan si Fudail naan. Takale to na bahilala sambil iya tuan patukpo. Sambil iya tuan pakuro. Sambil na tuan papatakin buhay mata na. Masabab pong tinaimaga may Islam. In kabataan na insay na tuan tausal na pag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Masabab tuan in pangumulan na insay na tapakay. Mapag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Mawaktu pong tinaimaga may Islam hayang napangatayan na bahi naan. Nganda na iyabalik tuan si Fudail. Serta tuan maka napanilaw na fay si Fudail. Yaok na, ay nayok na hinangku, ay nayok na subay patut yuk na hinangku. Ay tuan sambung maya si Fudail. Pahalapin adjayok na intakapin pangumulan no ilo. Bang iyayok na tapahalap no, tantu yok namin pardusahan no. In pardusahan no mingi kabata no, sambil na adja ka agumul annum po, tantu yuk na pinunasan do Allah subhanahu wa ta'ala. Tantu yuk na ilubuhan do Allah subhanahu wa ta'ala. Sa yuk na, bang yuk na in pangumulan no takapin ilo, tao sale no iya, mapagmahsiat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Tao sale no iya tuju langgal sara, tantu min kakahinang no, min pardusahan no mawaktu gi kabata no, sambil na adja ka agumulan no po, in ili piag tambay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tinaimaga ma Islam, ay tuan takallo tabi pangadjian makissa inaan. Ngallo tabi pong tinaimaga ma Islam pangadjian makissa inaan ng dua adjatuan faida. Dua adjatuan kalabihan. Ika isa pong tinaimaga ma Allah subhanahu wa ta'ala. In faidana kissa inaan naan. Yagi tuan ma'lum makitabi. Tiagi tuan dangan parangan min kitabi, tiagi may tutuan madiw andunya. Tiagi may tutuan madunya. Miha napaka, palangan-langan pong tinaimaga ma Islam, nigsid miha napaka. Miha kaaluman pong tinaimaga ma Islam. Na tuan subay paasok tabi marumpikilan tabi. Insans na ito takapin pangumulan tabi to usal tabi iya mapag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Usal tabi iya tuan mapagtaat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tinai kami maaga ma Islam. Subay tuan usal tabi. Bat yarukuman ito in pag-asa tabi. In pangumulan tabi palabay min mga pituan, min mga bulanan naan, min mga partahonan naan, in pangumulan tabi ili, in tayam tabi ili, pong tinaimaga ma Islam, lopas na tuan makitabi. Yaru tuan pag-asa tabi, yaru tuan sinusolong, yaru tuan sainaan. Yaru ito pong tinaimaga ma Islam, suya pahalap-halap tabi. Yaru ito tuan suya pabuntol tabi. Kung tinaikinalasan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yaru ito tuan sans tabi. Wasmiliin pong tinaimaga ma Islam. Ikadua tuan faida makis sa inaan naan. Dumain ka pong tinaimaga ma Islam. In abahi ilalla na agumur na yaton annumpo. Napag-umos tuan na agumur na annumpo. Na ay tuan bisalamaya si Fudail. Ay tuan bisalamaya si Fudail. Mundu sanatin au mundu zamanin tusiru ilallah. In iya tuan mong ponggod na iya tuan palangan tuju ni hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung tinaimaga ma Islam. Agsali duka tuan pinainan. Bang katuan ngumul na kaduampu. Labida kuman tuan 40. Labida kuman tuan 40 tahun ponggod na kapalangan tuju hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Bang katuan ngumul 30. Labida ka tuan 30 tahun.
halap-halapin na tuan sekot nakapalangan tu hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Bangka tuan ngumul na 40, pahalap-halapin na tuan, labira kuman tuan 20 tahun, sekot nakatuan palangan tu hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Bangka tuan ngumul na 50, pahalap-halapin na tuan, labira kuman tuan 8 tahun, sekot nakatuan palangan tu hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Na tuan banggi kabinuanan ni Allah subhanahu wa ta'ala sans. Kaabot kamin mga 70, min mga 80, pahalap-halapin pong tinaikinalasan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ilo sans maka Allah subhanahu wa ta'ala. Na min mga ili pong tinaimaagam Islam, gaygi tuan taasa-asano, ada kala tuan salong sa mudalay patak katuan in pag-alunan kamatay. Kung tinaikinalasan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Patak katuan in pag-alunan kamatay. Kung tinai kami maagama Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sa pasolong in partahunan, pasolong in pangalawan, pahalap tabi tuan mikil. Pahalap tabi pong tinai maagama Islam, in ili tuan pasolong min mga partahunan ni, agkatamba min mga pangumulan tabi, agsali do tabi tuan pinainan na, sekot na tabi tuan muli tu hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Andain baton in kabtangan Hasanul Basri rahimahullah. Okko Hasanul Basri, ya ibna Adam innama anta ayyamun, kullama dhahaba yawm, dhahaba ba'duk. Ya kauk na anak afu Adam, innama anta ayyamun, in kaayok na sa ula-ula, yok na singan kayok namin mga pangalawan, singan kayok namin mga pituan, singan kayok namin mga bulanan, singan kayok namin mga partahunan. Kullama dhahaba yawm, in tiap-tiap yok na palabay min mga pangalawan, min mga pituan, min mga bulanan, min mga partahunan ni, dhahaba ba'duk. In kayok na agpapongad katudji hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tinaikinalasan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sa tuan bang pasolong in partahunan, da tuan paniya, dangan parangan min kitabi, yan tuan pagkolog-kolog, kung tinaikinalasan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Da kitabi tuan sali min mga sigalam, sali min mga sigalam Christian pong tinaimaagam Islam, bang takka na tuan in tahun bahaw, in tahun tuan pag-alon, yuk na tahun tuan bahao, paniya masigalam tuan in pagpulog-pulog. Kung tinaimaagam Islam, in mga patakka tuan tahun bahao, subay tuan paniya, tabi paasok tayo marong pikilan, tabi, in ili min mga pangumulan, tabi tuan nagkakulang, in ili tuan nagsesekot, tabi tuan hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Andain ba tuan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, mawaktu iya tuan tahinang Rasul. Opo Rasul sallallahu alaihi wasallam mawaktu iya tuan tahinang Rasul. Bu'ithtu was-sa'ata kahatay. Bu'ithtu manjari kuyuk na Rasul. Tahinang kuyuk na Rasul. Tahinang tuan iya Nabi. Tahinang iya tuan Rasul. Was-sa'ata kahatain. Makayuk na inaallaw kiyama. Sali du kamanyuk na. Sali duyuk na. Sali du kamanyuk na taha-taha. Sali du kamanyuk na antara na pong tinaimaagam Islam. Na tuan pilan tahun na mari tuan sa inaan. Mintahin ang Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul. Sambil na adya tuan partahunan sa inaan pilan tahun na mari pong tinaimaagam Islam. Dumen na sa tuan pilan tahun. Labi na tuan dangibo tahun pong tinaikinalasan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na tuan subay na tuan pahalap-halap tabi. Subay na tuan tuan kamayaan tabi. Kung tinaikinalasan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Talas sa tabi rusab tuan, tananam tabi tuan mapartahunan sa inaan. Pajatu na tuan in pag-alonan alamat kya. Kung tinaikinalasan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pajatu na tuan in pag-alonan alamat kiyama. Hangkan sa tuan mahadis mawaktu katilaw in Jibril kapay ya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Sambil natuan panilaw na, faakhbirni an amaratiha, o ko Jibril, faakhbirni an amaratiha. Painin kuyuk na yan, alamat sin kiyamah. Na ay tuan pain maya Rasul sallallahu alaihi wasallam. O ko Rasul sallallahu alaihi wasallam, an talidal amatu rabbataha, wa antaral hufatal uratah, ala tari'a asya'i, yatatawaluna fil bunyan. Kung tinaikinalasa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sa tuanok ko Rasul sallallahu alaihi wasallam, an talidal amatu rabbataha, min mga tuan alamat kiyama. Bang nayok na piyag-anak yok na banyaga, piyag-anak yok na ipon intahinang nayok na nakura. Na pong tinaimaaga mas namin kahalan ito, agjato na tuan majamanta sa inaan. Agjato na tuan mga kaluma-lumaan Muslim. In anak tuan tahinang nanakura. Kung tinaikinalasa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pila na adjatun kaluma-lumaan Muslim. In anak tuan tahinang nanakura. Mawaktu man pong tinaimaagam Islam. Kapas na tuan maiskul atawakan kaubos na tuan na pag-iskulan. Sambil na tuan kakalo na calls. Niya nayok na darajat. Pagtak kailuma pong tinaimaagam Islam. Ginatuan agad at madua matuto. Ginatuan agad at sinuho-suho na pong tinaimaagam Islam. Dua matuto. Ina balin ko sa hinaan, ina hinangin ko sa hinaan, ina sa hinaan baka. Kung tinai maaga mo Allah subhanahu wa ta'ala. Ag nakura na tuan marua matutoa. Na pong tinai maaga ma Islam. In kakahinanginaan, in kahalan inaan na nagjato na tuan majamanta sa hinaan. Kung tinai kami maaga mo Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antaral hufatal urata alata. Nga bang nasab kayok na kakandayok na insaniya talumpa na. Insaniya badyo na. Miskin ria asyai mag-iipat yuk na kambing. Insaniya tun talumpa na. Insaniya tun sammek na. Miskin pong tinaimaagam Islam. Ag-iipat kambing. Yatatawaluna fil bunyan. Taghaad ja sigalam naan pong tinaimaagam Islam. Aglumba-lumba tuan, agpatengge, aglangkaw ilang kawan mga kaluma-lumaan. Kung tinaimaagam Islam, di kayo min mga alamat kiyama, bang nain manusia aglumba-lumba na, aglangkaw ilang kawan makaluma-lumaan, bang tandain sa dili, in mabihing luma na idua pangkat, ngahinang sabiya pong tinaimaagam Islam talupangkat. Aglumba-lumba na pong tinaimaagam Islam, aglangkaw ilang kawan. Di kayo na tuan min mga alamat kiyamah. Kung tinaikinalasa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sa tuan, sawa makitabi, agjato na bajaman tabi sa ina ni alamat kiyama. Subay na tuan da apataggol tabi. Usal tabi na intakapin pangumulan tabi, mapagtaat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Mapag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tinai kami maagam Islam, was miliin patubtub na adjain paasub kami minili. Was muliin kung tinai maagam Islam bang niya min mga kaptangan kami sa agkawa. Mauna ka atawakan pagbuan makna. Agmaap kampung tinai maagam Islam, sartain kami tuan bo ganad-anad. In kami pong tinai maagam Islam, bo sa tu banganon itong mga tikang-tikang, baka pong tinay maagam Islam. Nabang niya min mga kabtangan kami, kakaloon tayo pangadjian, na inili min mga tawpik Allah subhanahu wa ta'ala, was miliin maid na kami malapal, yan alapal kabibiyaksahan, yan alapal assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.